pitam ko sije njivu. Kaže Bran, kako se ja sad skontam ko je... Ko je Bran? Ko je Bran? Kaže, prema Niđi ova dvojica ko djeca. Neće? Zašto ne? Ona što se kaže. Odeš to zašćečku za ukima, a jedno ću zašću ukima i neću. Da. Aj malo promijenite sad, nije više ona kruška. Ima i kruške. E, dobro, neću više. Kakva je sad? Kakva je sad? Joj, rade mi ako pomešamo piće, gotovi se. Mislim, ovako gotovo. Vidiš ti da nam svašta vješaju. Vidiš ti sad. Ja da vidi gdje govori sa ženama. Lepše mu je sa Gdje ženama. mi je tetka tamo, vaša tetka, sakrila se. Jel dušu? To ga uspravi ovako. Prošao u odsjesku prozora. Ova jedna visoka, 1,80 m, doktorka u pravu ga ona. Ošao u prisuju. Aj, joj, velike plave očima, kad je pogledao, mi ga isusrao odmah. Tamo. Ko je? Ja sam Ika, ja ti kažem, ne kažem. Prvo djecu i bolje što Prvo djeca će jesti, a mi stigati, a ovi veliki smo krenuli, nema tu šta. Ja i Miša smo krenuli, zalad, joj, piše polako. Ovdje je pokončenje, ovdje Ona mi liči, izlace njih dvije, ta sestra zao od ove mame. I ona, plave, oba Evo, dvije meni je dao onako. Da. Tako je bilo. A moja najbolja škola. Hoću prozir. Normalno. Ziđo. Tu nekad bilo. Pa da, pa Ziđo. Prošlo 3 godine. Ja joj, zaboravio. Ovoga korona uspješla. Ubrzala. Ja sad, koliko terapija je moja sve je to bilo. Više, ovo ne bude uprazno to. Samo da nije samo te se mijenja. Mi je gdje bio? Mozak udara kako da priješ. Natekni. Miki Basara. Kalja, Miki njegov. On ne zna gdje. A stari, zavadi nas pričao. Stari, djece sa nova generacija ima. Snima! Svi što govori. Nećete pričati. jebi se, hajde, dobro šefu. Nerazuman čovjek, šta bi ja sad jebiti? Jel idemo? Idemo, Perni. Hoću da nerviram. Nikol tetka, da. Evo da tamo. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Jessica, kako ste? Jebe, tu moju milu. Funkcija visoko. Mama! Šta kažeš? Ja baš vidim. Puno dođe. Ovdje niko ne uči. Je moglo. Čekaj, ovo su vaše djece. Aha. Koliko imaju godina? Sad će napuniti 13.
najstarije 2006. 2008. i 2009. Oni su 2009. Oba dvije, ne? Eto vidiš, ja sam ovdje se ja naučio plivati. Ja, pogledam. Skakalo. Vrijeme leti. Reći ćemo samo da ne. Oni me mogu roditi. Nastajemo, to je I ovo mjesec. Me mogu roditi. Hoćemo jedan. Pa da, ti spremna baba. Vlado, sad će i on. Žena moja Sali! Gdje si Sali? Ona velika mašla. A, moj Tako bilo. Čiča, moj Čiča. Nek si mi živi i zdrav. Neka gura, Da, budem zdrav. tako je. Svi ćemo. Što god slušamo. Možda se on okrenuo sebi. Ne znam ja. Možda se okrenuo sebi. Sjedne on. Nema, ne znači. Žutaj majice. Gdje si Markane? Lakso! Šta ima? Dobar. Fimo. Kako libella kod ti je? Zato si Ko zna šta tvoje? A njega vidiš, a mene ne vidiš, a? Pokojan grade, mlađici. To je bilo nekako, ja ne znam. Moja mila. Kako naše magane. Ja to još uvijek tako. Ja to uvijek tako, Boga nije. Više nije, možda naša generacija, ali sad više nije. Puno i treš, Slavo i pjeva na svoj. Negdje između. Ja ti gledam, to ne moraš da se predlaš, moraš ti i ovo gledati. Onda skotno to. U eurima imala žao. Evo je privat. Marko, to je moj, ali on je autističan. Ali razumiješ? Da, čuo si. Niđo, ajmo. Kud? Čekaj, sad je bio jebeva moj. Prva Gorenova, prva je Gorenova. Gorena, da, da. Sad 3, ali dobro. Ali hoćemo li biti prek televizora? Da. Ajde, pomijese, mokra, Pitao sam te sa malo. ja pomijese. Dobro. Poći će da može popijeti gore. Ozbiljno. Aha, dobro, dobro. Gdje dovede su? Na sumni glavu. Dobro, može. I vojce malo. Daj, date malo.